Ashawo for me mo bibi akwaba e de by emergency Ghana TV so enenso yasanso edin hyemu e wa hebio me gidi se bibi a obi an bibia e kosuye e de ama na ene story amensaka e wo fide mase yenya baby e de nasem abeda ya mame ohinini e wo ahemfie nkomoso nebusiafo nsem a de bae no pese ye ko na ekotie mu nsem ye ba na mabeji wadwenche e de afa asemu na so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section no come na go show video no Entra Liberia camp Bujumbura Pachan see ye bae no impofremu na me mame wi na mo de me corn off so mo de me corn off na eni ya na dia na mo ye me no eto da mpo na me ko school a me ofa che me say this am de emponchi ekwe edidie ansana wa besina ko school di akọ school enti eto da me kono asa me tie wo voice asa wo be ewraba bi ewraba kakra wo mu wo ko school dru say man pa cho me JHS wa nwe JHS ba utimi twiro Pachan utimi kabrofo Pachan ika mi hu say ewrabasem wo mu mama Pachan so mo de me corner off no how na me papa me offer ni treat me no na no de na be better sami ankasa me fight ayeden because me nim baby ameka ko hu me father biem this am come back to Accra and son me hu me father it's not for so baby I want just 3 days for market day there were Friday to Sunday and then market day until I say Saturday the ultimate cockroom now copy obi so yeden eton man na yeden onyeska sanya edruma da bet my den e dia cost going to me say eto da na me beje wa de mpokoton a bompai na nyame kama koma na me sanfa wa de ne nyede embra oton a wo de bedwane mama mpachane ti eto da me kofi na amanfo gina ye fie nenimu yeden ye dede na mu ye bebodwa meba so na me ofa so etwi aka no by meba na omodi ke best ashensu mu yeden se omutwi aka ne wi akwan bi omobebo me amama sesa de meden mesesa upon say no omuhwe me by no omuma mani ase meden eye me ya nti se me hu obi ade say da wono ma me nkonja wo eye wo se me yede Ashawo no dodo na de krono nso wo mu firi mu ana o ma graduate se krono no no mu graduate di kwa Ashawo no se Ashawo no no mu graduate ti ko krono no I don't know Ashawo ni babia eye kronfo krono na mu di graduate kwa Ashawo because okay na obenwu say no se me be fa mo mi sike ya obo mi dua mewu enti se wo ne me da na me bre na wo so bre na de me sika ma me de ye adwuma no ma ya ma wa ye den age enti me wi a wa de ye pe na wo pe ma se na wo ma me nti ma no chem no aso na me no for de mo de me baba ne ma bet na me ma me nyu abinchen wa ha na me ma me nyu na so edwa na ra wono no pie by na me se nu bi no ko into pia itoda ne boy beba ne wo ho no mana say me de na mnim say ne boy by na ye ne dwumani enti itoda na no kron filiso na ma me nua no ye de adwuma Ashawo no nto no on filiso obeya kra otimi de be ma ne mame no no mada no Satam now how many years mame pachana me getting to 15 it is a be ma ba ne ho no no filia wo ma me nua no no de be ma na ma wo yeah Christian country wo mine wo ya wie san o omane wie san o maka Abraham nhilanie enu bi nie ya nya suba boni ya so be hye pebrem hey mommy pachonti etoda na no oya ade so ka che me say me de me nyom moja me go back to baby me papa mo ye dey free because me ma me ni one mo dia obi ni one ma obey dey eti se obi ba ma me ni ho sa no no antimi ne na no de ma wa sika no hwan na eje ma me pache woni botom time crop na be ma sika to aduane ye ne wada wie na waji sika ni na wie kasa time open no be ma sika to aduane na o yeso be yeso be wiana ubenya wiana kodi ba wo ba de obeka chon ebe ya oyaya a chen se o fa ni den
Nisika nitina me madwin na ya me sese metimi go back to Accra dia me go show me papa families for no na makọ omonchen by me call ye ne me ho ba ko me no bi na me papa nkasa dia go back to Liberia ana omoso no omubotre omudi chini na omonye sky den aba na me so me nim training bo enti beta ne say edwuma na me sister na echira me wa ha na nkran no so onom de ye den e koso enti beta ne say me so me ye no e de nya me bibi papa ye den edi ana se nya me baby papa de me di ti ye den atumo me yesa ni obi ko wo ba ko stay bia be manipulator ni da bontin abonti dani mu na omo ya langard for ana omo hine ne langard for bi so ni Ashawo for langard atopa eno so yesi etese ntokwa sibo jatadie ni sibodie ade omo kontokwa dada di atopa mu nyina langard gina mu eko me mpacho nti me ni omo ti enkran wonom abra na me nko mesoa mo back omo ma for mo se me bibia nti guy no me ne to no omo de se bia omo kokontokwa ana asem bia ba no omo koka ansa no omo benyeska enye sa de se me ame kobo Ashawo ne ba ansa ne ne ona no onum oniema mpacho de bi by meshi ose ye pacho de yan bi shashia na se taba na se read na kasa on the normal day rose na utimi fa mommy mpacho de metimi ahye 100 cedis na you say omo ba ko yes okay thanks cedis into every day bi abetimi ahye 100 cedis adwuma ni expensive for ne de dem pom buy no drink near the day by meeting me ahye 100 cedis ansa na enjamfa ne say expenses in a day we beto 100 wo de aduane ne drink ka ho no be kosen mama betimi akọs be 200 because me now for baba me nchen ana mo kra ne so mo ni bibia to se me ha ana me so betra me nchen ya me pese wo be slow to say that asa wo dwene no because yenim say ye hia manate ya dwendwen so intimeto e wasa metobi ma so ye den so na mu nyina amanije ni nyina enije ni ye den ye jibom na every day bia mema say na utumi ni omuda ma me depend this camenya say dey cry we e be ma ba ko na be family na we me good na me you good na ma me 5 million na me come back to ejuma ni mo bi the whole day ni na ho na be no sometimes obi be the Oyerepa FM be for say the whole day or you so dia the whole day ni 5 million na dem obema ana obi so bi obefa car na ye den akoni baby anu abehia na opese oye ni hu ye na oye den oko nti obetimi aka cho say memo 500 just for seconds na oye den oko by anytime bi ameme den na ya me dwene say yare anase nipa kro no ni nipa ban say oye nipa anase onye den onye nipa ene na ye tada ehiame ya unsuru mommy debi denya no sa akoma ne beka sa akire me se ble cheso om de makoma om instance no om de adwuma wo wakoma ne ka se konko ade a mommy pa afa meko ubeko pa chani na akwara na wo ne papa we a chosisi ane papa na ko box wa ye ni petiti wa beti ne obo oye boxer me money din no obo no we obo no crime to abefa ne ba ne ko pa chana no ne hwe ne ba ne school ye ni bi oyo ba pa chani ejuku no obema na no se wo ya Ashawo mommy pa chani by now ni mse me nye biem by no na me ya me de yeden ehwe me ho ti abefa ne ba ne eko ano na hwe ne school ye ni bibia akra no was saying pa choko 10 years 10 years and wo na was saying pa chame wo na misakra o ma me nua na obi ba no ho tumi pass ne ma isi wo we pa chowu obewu to no so ajamba pa cho we jamba ba mo suno mo one of sisi ade mo do mo one of timi ene omo makane ne wa ba mo menkin kom na ya wonso ko galana se China brofo no so tumi ko hia bi mo min pa cho ani 2018 na omo na ne wa pa den tam na ya rene mbae ento mo na na ni edidi wo mo otimi fa China ni bi kra na oni police ni bi aye lie because omo chese omo kromo de under age to say there omo ntimi fire by omo ba na omo be fire there
omo bechi omo enti so no kwahye dem one afre police ni no ba police ni baba bechi ne say how come so the akraketo say ebe run them then na obeye woni dem no achi no by na adwene ana memeni police na yakoho no woni police ni timi hihye ho pacha ni approach fo binum yi na chesem wa shada bechi wo so wai pacha ni so wa be fa akraketo a woni ne da na wo ma chicha ne mutimi ji say crampo no na afe no mu fligara na say ba enti sometimes omuntu na o mo de ko body guy omo any gold ni be ni omo drone bia sometimes omo no ebi omo enti say police one ba na e omo kwan dia exhibit e was ye chi omo ye den e ka ho ni e di omo ko ti e no aba say skase na otimi ji no ma obi mommy say China nini family cost 500 cedis police nini chino na nyama wanenwa mate menya best 2000 1005 about na China nini ne menda enye shi na chesa utwa mu hihye sa adwuma ne to ne so a na magiska na che pachani eti sese obi ka se jaya obi jai mommy pachani mo boa de bia sa na moka oh mama enyo obi ade so be ba Ashawo menyo obi akọ enkran enu mpanyi as a hotel ya so be remu se empani ekoni abibia down no pipes ya okoto biscuit ehemu no negu form ne dey plowed no entoma be shite twa ho ehia enti mobile wana ne be ma ne be ka koda no HS kana yeden oko ma me ne papa bi akora da me ne ka bibi ansa ne yeden yera hono lucky na me de condom ne ba be hye no na asa ne be ma no apeja enti me de ma adwini na asa one me be dadi me sika yeden ama me ba me so ne be ma ni ma me de condom ne hye no ana ne ho ba kwa bota asembe na meka ye kwa bota ne aboaje ne ho ba ne ye emo jankwa na eba before say me nkike mu se ni pambra na papa na ye referee dem no what na mo jankwa na go ka pipes ne so agura na ni bre ma me ni bre wo so ni akra me so be ma ni mo se me de condom na be hye no si wanya feelings na ma na bro ono no edro na odi ahye ne mo se ebi ade obepema ye no me so ni be me na ni feelings na bro sa ntema ne ho eba prekopena the way I know moja papa na eba ni me yemu hye ana me kike mu se ni pamba ba mo be ra na be ma bi anka me ho dem ono me ko na me dawa me twa hwempo e wa se ye din so go mi so se me ni bla no so se de yo ba mi tina me na de wo so waduro wo ho ana ma me mpacho de bi ba ni se me nyankopon na e bo me ho ban because enyo obi ani omo ba na papa na yira yes enti se ba ni sa won me da bodam anko ne me da wi nka wa se me bodam bo mo ba no ko enye se me waduro nyame na on pem oti bia we eye efutuo ene ase otia obi wo bibi ho no me hu ni se otia me free sanyo mane ho so still e matia se de me ye didi no se kamenya na jujiro otonsu e chen wo denden are jina otonsu otonsu pe medical ayo ni na okeje na na ujaye se inso ton na me ko shianda fofo mode e course ati Ashawo num tu hwe no na mfaso profitable e chen inso ne ton me da se Ashawo ni profitable mommy pachani because be man no dey 100 cedis cry so how many times now the be kokwan one more matter am wenyeska mami ya ba Ashawo ni aso ne ye business fa wada ye benyeska modu empa bo bi kra no akofa na dey abeje on down for phone anya we dey make petria na wenya bi ato no I like it, baby. Yeah. I like it, baby. Hey, me mai. Di fwa. Maledi. Wadawro. O mi entie. Wadawro ma. Hana isi. Edru ho biaba. Nya botre na entie na kwa ne kiss ya wo bie no. Na say ya me concrete. Na me ko sra obi. Na me ko je dan e week 300 cedis na me say me di be ye adwuma enyeska anytime be am my landlord no
ti me kɔgye ya ne bebi a na menim sɛ tama na me so na ho na me yɛ adwuma me kɔ sɛ menye adwuma yɛ ba ɔmo a me kɔ mo nkyɛn no mo kyɛn me sɛ the way I now my kama na ebi amasa ba no mo believe sɛ adwuma na me go so ayɛ den nti sɛ me do obi be ra mpo a na ɔmo tea me blessing jai de wo yɛ no ne pɛ bibi yɛ den na I'm so okay na say no uru Ashawo ne fie sei ni mommy 23 years ni na me room Mommy, me who are there for Ashawo na mo 15 years. 15 years. And they so was saying 23 years. 8 years. What jinemu Ma Togo ni na yakwaba. Kai. Which we call Ashawo Togo. Hey, come on, slow. 8 years. Amoka da mo share so mo de yabe fa upon the so different country. Come over console. Omaji esike de come am fa manko. Etika beko. Mama ani kameko because me mama ya we say me nya Ghana ni. Nti I was say anyhow be am me free country we mo na me ko de me ko na me ko pe me bra be ye den. Ebo because see am we say just akukudro mo wo no. Sa akukudro we na a Christopher ya na me pesi yenya agidifo nya meta so hwe brabo ya oboi no wo wu onkwam o oso obekọ onfa honkra si aba koku no onfa hon na kuma ka cha ne se won konko ade for me so mo mami so omo me mane de no de me shabe ma we de ayan komase me can be an so na was me ma obiska nipa na me de nipa ne ka na was nipa ne beji tese one ne me ne da be ma no se we de me ntimi me chani se me ntimi na mo se sika na was me de ma nipa ne ntimi me ya da me pema no oh mommy me ne be mai edai lucky na ne be ma ne timi ewrem kakra ntimi me hu se anu ne kitikiti mpo na ewrem ma me hwe me nsa bia anu fia ne ya me nsa kitwe nsa kese ni na ne be ma ne kese ne yepe come on ntimi ami so be ma ne na se da bi papa mi ntimi e na o se den na so de ma ba me fie o de ma ba o fie o hwe be bia o fa me free se me ye obone kra ka me ye wo kwan so ansa na me do ye etimi awani na je fie na je ne sanya na pa ba da obenye sika ma ni pakra no na me si oke timi ne da na pa na me fe mo ye de edai utumi eda ma me ani so wa me fie no aba dia ni so no ni onu ba wo fie entimi ne dai sorry na me ho aye shishi na me ntimi kra wa jale by na really be down kwani de me hye de na me ho aye den come on o shishi ya no no aye okay pa cha na me hye na me ho aye den enti be ma ne sa na me dai se sa de a chi o peso oko no de me sika ye de e ma tije ba ko kan me chani se me ntimi mpo ono a hye de we a me ho aye so kopra me ntimi no so sisi aso de usika na wehiam je osame na we na saka usika na me de meko mommy me de be me ye ya sana ni dai na me hwa me pipe na emba na so okay me ko topie water ba because I so sa pure water na benya ye de adware to adware me ko to ba na matiti egu eyini ma ye de akodware na me so me dware senia o kono de me sika ni bi ma me mpa me de amani pan na me di nechi ama na si me market no ma ye den afa nyoma bia metimi aton aye den abeton ho no mommy me ne boy da ye wie ya me koton so ne ba ya me tete pia wata ne bi gum na me se me di kan ye dware first then tampo ma pepa ne mpaboa e hye ne ho ni wa pepa ne mpaboa ho for credit that ye mema o eti we your ba wa afo no waji certificate na unsiesie wuku a Ashawo for esiesie wo eti me papa onwe na me se no e was me na me diken drive because me feel okay ti me share drive no na was say can me be about us what I need to her because e shemu together obedwane ndie sika no me wie ya na me dwale wie ya na se wato don ti me wie ya na me hu bla na wo empa ne so
ana me emotion by na me phone down ana me didn't call me hono so me ana me command baby here dey e pack any bicycle motorbike 2 tires CB enti me be won so anda mpa so dey ba my dream man say no me ko baby a moto ni here dey esi na me ko hwe se be ma no here dey o hono me bia wo to baby ana say baby ma me ko ni adwane ko adwane wa be prepare usa no wan tieska no wan share baby anso biem me cry them and come baby am question anything because me my been say me jai myself ni na menyam because me ni ra dem on me man dream bani amane da ana baby am di ni free ya me di ni ko e hono so be ya me bibia anka sa kwan ni so no ye dey o ye me bibia ti ni woni adwen boni bia ma no ti ma me dada me samant me di mi say ra ma se kwa wo ma se dware ana mi so Inti abasa na untimi nkwadwuma mami David otse wase timasini na mi sukra mi dware na mi suna mi bodua so be ma we ma dwene ho adwembo ne da na mo se bla mi blint no ana ko fa no ba mi dem se boni se na ode be ya mi aye den akodia mi nana no mundi mami na mo ni nwie se mi free akọ mi kuro ma o be ba ho no ma ye den abe pe me chile akwa na no kan Abraham pa bo tin kodi ase o malady say o ka se na nanu e no kure no o ka no na malady wo dia de dey we eye mane nwie mi jari bi amfa na me bo be ma ne dua me tina simple na ma se ya me ya ono ana ya me santi na me bo ne dua se ono ana me mami Philippines we ni my try say maybe oba ni pa me de na come there metimi atwa pa mama bebo no agini moto agini musika ni na no no ayo say dia ma nya sa no no aye mi say dia nyankopon na nim se boni na me ye de ba obedi amami because man jene boni kra anye de ama sa be makra ni da enti sa ya ni na ma femu no menya ya meja ba me ne bu afo bia me ma me mo so che me se me family ni ya de se me call Liberia me bu sa me so am so Liberia for ni di et se Ghana enti se me call no mo kra me ni nye den enka ene so ma be kan sensem ye komasi awo enti se no enra ukọ adwuma mommy Debbie enra na me feel okay ntino mata te na obekọ na obeye adwuma ba me ma usika se ne de nkwa so obetras me mama nkọ kra na me de question e sa no bi be frame me obekọ wakana no kre de kwasem de ma kra na de question e sa obekọ eni ese ne ekone me se me do obeto adwuma we mmoa mama me de adwuma sua minya yanka me pebai obeboa me se obefa me se de we ana me ma me ye me ne dia anu so de obi anu obetwa ya se de o ma me ya de obi timi so nya adwuma sua ne me kokra me sa ko back to Ashawo eno kwasem tu de o ba Ashawo na wu na me sua adwuma ne fa de yanse me sua adwuma ne nya me sa no adwuma wie na me wo se na che se wo de o pese o ka che me ne se me do tu adwuma nim kra no kra Ashawo ndi o bebo me because the way can they want to me share me se me ma me ana me nya sure se metimi aka de ya me ni na head actually and to say me bibi ya me asam so good 8 years me anu ma show me wa abepe munde and to say me bibi ya me a oponsa o share me se me ko adwuma me ntimi be kan show this me ya me ko na me ko peska ebe ya de me peno na me na modi am ho se me feel okay me do obi aka se me ba be ka che mi je ukrant no emwa ye de bebo na emwa ye o se me de tu adwuma nkra Ashawo ndi o bebo because minti me hwe no o ka no kora mani age no se de ne ma me be hwe no enti se meti ase a me de me fa ni tum but eno no be part time job ay se me jaina obenya business fufu bi ama me aka ho dia na de bia no so kwa sika se na wunya ne hwe se diska na ma wa obeja mami etoda okoye nyame obi am se kram ebi mu de duro na yo kona kawa bi ni nyama de da omo nsa na omo na ya wana e wose udi omo chiko bi so omo se sister yen fa na unya esi ase edrobe na uyi so a unya sa o sika ni na we ye de
Efa. Ebi mu ya aduro de ya Ashawo no. Emema be frɛ wom bebre. Ya wan be ma ni na agine mu amuso di omoto. Asi. Yes sir, o na mo keke na o yo ba ntigen. Emema Ashawo fo no so ho. Ma me patwa no ya no omo no bema ba o de hu se we ye bema. To no so address so oba. Fa na che. Anti onim say ona ano kra bema ne board nchem wo ba no. Na mo amu ye men so wutumi ko hia bi otumi ka se mefa woto. Ma me patwa ne. Na no bepene. Me yonko bi ano de no no oye. Odi ni chakla wanti. This and it. Ano so da wona jun so ba toilet ba wanti. Ba mo ba kama pa. Ebusia for me do bi aseso jibre ma yekohwe video no e ba ye na ye nua be ya semi ebusia fo waka munokre e de akire ye. O se ye maame pa onfa no nkotu edwumem. O ma na edwuma nye. Obesan so ayede akoba esan se daily sika na onya no minua enye no na obenya etiye pa yiye bibia ma no still na obesan so akọ nti sisi anu mwa eja ye adwin se why na adwin so beja ya nanka etimi aboa no but the way odidi ne nkomo kọ no kire se opese like onye obi a ohwe no the way na ne maame ye de ne maame hwe no nanso busiafo ye pa ye man wi asisika nia obe na adi so be call back because onye na adi say one obe jai dia oje no onya 1 cedi onya 2 cedis ebusiafo obe kwa koto wi ano omo yes ade no sometimes me bisa say omo ni sika o baibusiafo mutimi nye sika e di to wi eno na sometimes me bisa mo say sika no munye fi because otimiga say na miniska e na miniska nanso obenye sika e di akwakoye sa ade no ye di eja opiem ofide ma say na ye dwen so onyammoa e de fi ye nchen because eja why na adwen say de obejai sa ade no na so ye maame ni di nkomo no o say ye maame pa onfa no nkotu adwuma si wenya sika na onye fi ni maame then times ne maame ho a enya dia obejai sometimes no ye tie issues we na ya say ye mama ye mamema e de omo ho kohye sa anyama we mu because say ofimu ebusiafo ejinyame say ofimu ejinyame ena beboa ansa na nipa no etimi afimu ana say nipa na na adwe sisi ade wapem wabre ha no ena obefim na no ye nua bae di na ne de bae oni de kan no si oni de why ready so obesesa nanso we die o si ye maame pa ofa no nkotu edwuma obesan so eno be ne part time job Ashawo edwuma no be ne part time job osan so ehye enti no eno die ti wenye ska mfa nkoto sa de ne die a ne ho betete no busiafo yenhwe ye man mu yi sometimes no SHS and I say group of people a obano enye omunam no ye was some more bi wasase we so a no matter the friends obedi omachi on santa abofe bi wo ho betimi ni we smokers anante for so many years ba kola no on shibida into the kind of mentality obani benya ene be ma ne nafofo nye de ense no bi wo ho no betini ne nafofo anam anase obetimi ne nafofo anante obe na adwin se ade a me nafofo ye no enye no na meye so onya sa abofra ni bi dia you praise the Lord now so onya mofra na they are easy to be influencer ebusiafo wa ble and then nafofo say oh yes ya obeye sometimes we also have to pray for them say yeah then ye bom paye
ede maye mma no say oba we oye easy to influencer parents yesre mo mamani enko mo ho inya be ya se mo akan wie musafo wakan bibie wie na so yemfintu ye hofo maye mma nkurure mu eno ene ade a ese ye avoid na ebe de ebe boy ebusuafo ha ena mede mu ebesi hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho eje ama midin e de ka chi ma mi esi enese ebe sanso edi hye mu e wa ha bio ebusuafo